S nama je dragi kolega Rinko Golubović. Dobar dan, dobro nam došli. Dakle, kao što smo rekli, radimo serijal Istorija BiH novinarstva. Vi ste značajan kotač u svemu tome, pa nam se za početak predstavite. Da sam ja počeo kao spiker 1969. godine na Radio Sarajevu, nakon što sam prošao audiciju od 600 ljudi, odmah da kažem, koja je trebala trajati jedan dan, trajala je 3 dana, i onda sam mic po mic postao voditelj, pa radio i na televiziji od 73. pa vođenje, pa uređivanje, pa mali prilozi, ali bez obzira što sam, evo, ne ostario, već neću još da kažem prestario, ima malo sam kivan. Zašto? Zato što me obilježio moj glas. Šta god sam radio, a nema šta nisam radio u ovom našem poslu, i na radiju, i na televiziji, i u drugim nekim medijima, uvijek sam bio prepoznatljiv po glasu. I direktor današnje televizije, gospodin Kramehnatović, me veoma dobro zna, daje mi podršku, dao mi je podršku prije godinu dana kada sam obilježavao 50 godina rada, gdje sam natjerao kolege, bukvalno, napravio sam jednu manifestaciju na lijepom mjestu, u finom ambijentu, sa videomaterijalima, božanstvenim gostima i slično, da se družimo. I svi su pitali, pa što to Rinko pravi? Napravio sam to zato što nema više druženja. Ne samo u našoj profesiji, već generalno. Ljudi su toliko zauzeti samim sobom, svojom karijerom, novcem i slično, da jednostavno sve one nekakve i profesionalne, pa vrlo često i moralne uzuse, to je zaboravljeno. Samo jedna trka. Kako vi doznajete uopšte za taj konkurs i dalje? Koliko ljudi kako... Za konkurs veoma lako. Objavljen je na Radio Sarajevu. Došli su ljudi ne samo iz Sarajeva, već iz cijele Bosne i Hercegovine, jer, pazite, u to vrijeme radio uz televiziju, to su bili najjači mediji. I Oslobođenje, 69. Inače, 69. je početak, rekao bih, i uspona, velikog uspona i BiH novinarstva, između ostalog, i političke situacije u Bosni i Hercegovine, uspjeha sporta u Bosni i Hercegovini, muzike, da ne pričamo, i tako dalje. To je bio jedan period koji je trajao skoro do pred sami ovaj posljednji rat, gdje je Bosna i Hercegovina na neki način dobila svoj identitet. Audicija. Audicija. Kako se postajalo spiker? Teško, zaista, jer rekao bih da su to nevjerovatno strogi kriteriji bili. To bi danas čak možda bilo i smiješno. Druga stvar, ljudi u komisiji su bili vrhunski stručnjaci. Od jezičara do operskih pjevača, novinara i slično, koji su odlučivali ko je prošao, ko nije prošao. Osnovni kriterij je bio glas. Jedan naš stari kolega, Sreto Šćepanović, sportski novinar, tad sam počeo raditi na televiziji, već 73. Kaže, Rinko, jako dobro, potapšao me po ramenu, ali ne zaboravi, i vo ima glas. U smislu da je glas bio presudan, što sam ja izabrao. Koji su ljudi bili u komisiji, možete li se sjetiti? Znam da je bio Smajo Karačević, to je bio naš lektor, mislim da je bila Mina Topić, bila je Desa Bašagić kao šefica spikersko-voditeljske grupe, Bato Zurovac, koji je na neki način bio i otvorio vrata ekspanziji Radio Sarajeva, jer on je bukvalno bio zadužen kasnije za otvaranje 202, pa drugog programa, pa trećeg programa Radio Sarajevo. To je bila ta jedna strašna medijska ekspanzija. Kao prvo, ja ne znam da li je par postotaka novinara izlazilo pred mikrofon uopšte. Tad je spiker bio Bog. To je bio zaštitni znak Radio Sarajeva. Bilo da je to Ruslik Šahimpašić, Desa Bašagić, Zdravko Knezović i tako, to su bila establirana već spikerska imena. Zajedno s Batom i ovim programima nastaje transformacija. Labavljenje malo tog dosta stroge kriterije ko može pred mikrofon. Recite nam malo o toj dozvoli za mikrofon, takozvanoj.
Pa, To danas ne postoji. to su nekakve komisije bile i kad je Emir Demirović, je li Emir? Enver, pardon, dobio dozvolu da može pred mikrofon, da vodi jutarnji program, tu je bio zaista signal da je taj kriterij pao. Ja Demirovića jako cijenim kao novinara, sve je to u redu, međutim u to vrijeme on nije bio za nastup pred mikrofonom. I što je najvažnije, slušatelji su itekako reagovali i zvali šta je ovo, ko je ovo, skinite toga, neće mi zamjeriti, nadam se, ali to je, kažem, bila takva situacija. Molim vas još malo audiciju, dakle koliko je vas se prijavilo te 69. godine? Rekao sam ti, prijavilo nas je oko 600, audicija je počela u petak, trebala je biti završena u subotu prijepodne, završila je u ponedjeljak prijepodne. To je jako bio naporan posao za te ljude i izabrano je 9 kandidata u širi izbor, od 600. Nakon toga smo mjesec dana ili 2 radili sa lektorima, operskim pjevačima, lingvistima vrhunskim za govor i onda se nas dvojica je odabrano. I primljeno kao pripravnici. Nisi ti tad odmah mogao dobiti posao. Primjen sam ja i kolega Predrag Brenjo, on je kasnije otišao skroz. I koliko je to pripravništvo trajalo? 9 mjeseci. Nakon 9 mjeseci izlaziš pred komisiju i prvi put sam se ja tada zvanično zaposlio na Radio Sarajevu, kažem, bilo je to 69. godine, i čekao, Boga mi, preko godinu dana da prvi put pročitam vijesti od 2 minuta. Jel? Tu je bila stroga, prestroga hijerarhija, ko šta može, ko ne može i tako dalje. Međutim, jedna generacija mladih je vrlo brzo bar došla rame uz rame sa ovim starijim i počela dobijati ozbiljnije zadatke. Kako je izgledalo doći na televiziju? Pa na televiziju relativno lako. Kolega Jovo Jovanović, poznati naš sportski novinar koji je bio prvo spiker pa onda novinar, doživio je nažalost nesreću sa obraćajem. I televiziji odjednom zatrebalo da neko i da imaju spikera za televizijski dnevnik. I mislim da se Mirjana Jančić mene sjetila i rekla da ne čula i ja sam ekspresno počeo raditi na televiziji. To je ogromna razlika. Radio i televizija i ujedno ogromna prednost moja što sam se educirao 3 godine na radiju i tek onda počeo raditi na televiziji. Onda su počele prvo znanja i maga. Intervjuišeš tamo neku djevojku, naivnog slikara, koga sam vidio nedavno, nakon 40 godina, i koji mi je rekao, ovdje otvorio čovjek izložbu nakon Njorka, Pariza i Tokija na Sarajevskoj zimi. Meni Ibro Spahić viče, Rinko, evo čovjek dolazi direktno iz Tokija, ovdje na Sarajevsku zimu, otvara izložbu, kaže, prvi intervju je tebi dao. Bravo. Ja u šoku. Ja, zaboravio sam ja njega, ali se sjećam otprilike onako, i to su bili početci malih saradničkih novinarskih poslova, voditeljskih i slično, a kasnije toga bilo koliko. Tada nije bilo 500 kanala, televizijskih, kablovskih, nije bilo interneta. Tad je bilo, ako se pojaviš u Beogradu i Zagrebu, svi te prepoznaju, da ne govorimo o Sarajevu. Ja kad hodam ovdje Titovom, sa suprugom, vidi, čujem ja, vidi, kaže Rinko, još to je malicni, znaš, jer ja sam zaista uvijek bio malen rastom, međutim, automatski pojavom na televiziji ti si postajao velika medijska zvijezda i to je jednostavno tako vrijeme. Jedna partija, jedna televizija, odnosno radio i ti si bio u domovima gotovo 20 milijuna ljudi. Kako je onda bilo biti novinar, kako je danas biti stari novinar, profesionalni? Kako nas cijene u društvu? Kao prvo, jako je teško zadržati svoj lični i novinarski integritet. Prije je bio mnogo lakše. Rekao sam, jedna partija, jedan sistem, imaš da slušaš, radiš copy-paste, dobijaš vijesti Tanjugove iz Beograda, dobijaš komentare, sve dobijaš na dlanu, jel? I član si partije, naravno. Sad biti novinar, to je haos. Ja se divim onima
koji su uspjeli sačuvati bar malo svog integriteta, jer onda su slušali novinari, sad još više slušaju. Ne da slušaju, već izvršavaju, to tad nije bilo, namjenske zadatke postavljene u svrhu ostvarenja nekih političkih ili nekih drugih ciljeva. Ja se grozim toga. Da li su kolege u ta doba bile kažnjavane od strane partije i na koji način? Skoro nikako. Da li ste vi na koji način osjetili tu neku cenzuru ili se to dešavalo na višim nivoima? Pazi, ti nisi mogao raditi na radioteleviziji ako nisi u toj matrici Saveza komunista Jugoslavije. Bilo rigidno, kao što su neki bili veći, što kažu, pape, veći komunisti nego Tito, i oni normalni, umjereni ljudi. Bilo i onih koji nisu bili u partiji. Mene su natjerali da odem u partiju na kraju. Smaj, bit ću u partiji. I bio sam u partiji sve do početka rata, kada smo Ademir Kenović i ja doživjeli na televiziji, rat je počeo već, ravno i šta ja znam, da nas neko na sastanku na koje je došlo 5 ljudi predlaže za 2 partijska sekretara. Jer ti nisi mogao proći od tih silnih što su se busali i tako dalje, koji su faktički, su ih se mnogi ljudi bojali, nažalost. Ne bih ulazio u detalje i spominjao previše imena, ali činjenica jeste da se to sve raspalo i onaj koji je imao integriteta, taj je ostao i dan danas takav. Ademira sam neki dan sreo i baš smo na ovu temu malo popričali koliko je to bilo smiješno. Danas su mediji, bili su uvijek važni, ali danas su postali jedan od 3 ključne stvari za ostvarenje političkog cilja. To je negdje 70. godina počelo da svako mjesto mora imati svoju radiostanicu. Iz odbrambenih, sigurnosnih razloga sve te stanice kasnije su se preorijentirale i postale ne samo radio, već i televizijske stanice. Jednostavno, sve su to instrumenti političkog utjecaja na one koji će glasati za njih. Pazite, jedno mjesto od par hiljada stanovnika, za godinu dana rada ta televizija će gotovo svakog drugog uslikati. Ja? I reći, gledaj se u 17, bit ćeš. On na neki način vrši utjecaj i presiju na taj birački svoj okrug. Da ne idemo sad u detaljno analizu, ali to je to. Lakše je vladati jednostavno narodom. Je li teže danas biti novinar ili u vaše doba? Danas je ne teško. Danas je biti novinar ludilo, da ostaneš novinar. Mnogo teže. Neuporedivo. Ta 2 vremena se ne mogu uopšte porediti. Onda, rekao sam, sve ti je servirano. Treba samo da slušaš partiju i da u nekom momentu 88. 9. 90. 91. kažeš neću više da slušam, ja ću u ovaj tor. Međutim, radeći godinama na radioteleviziji, sve je bilo jasno. Jel? Vi vidite... Vama je bilo jasno, nama objasnite, dakle, pred 92. Nije mi bilo jasno da će biti rat. A ostalo kako izgledalo? Jer sam isto bio, ja to kažem, neću sad, neko će se uvrijediti, mi smo osjećali svi da se nešto sprema. Godinu dana prije rata meni je dolazila delegacija da me agituje u televiziju, srpsku televiziju. Jer je bilo riječi, to su mnogi zaboravili, da će se televizija Sarajevo podijeliti na bošnjačku, srpsku i hrvatsku. I što su ljudi mislili da je Rinko Srbin nekakav veliki, ja ne znam, došla mi je delegacija sa Pala da vrbuje kolegicu Radinku Kapetanović i mene. Naravno da smo mi to odbili. Tad sam vidio da to postaje ozbiljno. A nadao sam se, neće doći do tolikog raskola koje je na kraju došlo raspadom ovdje MUP-a u Sarajevu. To je bila jedna čisto politička odluka koja nije donijeta u Sarajevu, ni na Palama, već u Beogradu. To je jasno. Eto, kad već o politici me pričaš i o mom osjećaju i mojim saznanjima. Ja znam kako su kolege jedan po jedan odlazili sa televizije Sarajevo.
kako su neki opet iskoristili rat i promovirali se kao veliki borci za BiH, da sam ja na kraju vidio da oni nisu nikakvi borci za BiH. I tako dalje. Svaki čovjek ima svoju priču. Pojava Jutela, kako to komentarišete? Pa ja sam bio čak i saradnik Jutela. Možda ti nisi znao podatak da sam ja imao prvu agenciju za istraživanje javnog mnijenja, nezavisnu u BiH, a drugu u Jugoslaviji, koju sam osnovao 1988. godine. Mene Goran Milić tada angažovao da radim jedno istraživanje u Beogradu, koji su htjeli da ukinu Jutel. Ti vidiš šta se sad dešava što se tiče N1. Vlast to smatra kao opasnost. Bilo koja informacija koja ne gladi vlast, ne promovira vlast, je opasna za vlastodržce. Tu se može povući neka paralela sa Jutelom 1991. godine, koji su normalni Beograđani htjeli da gledaju. Recite nam neke podatke, ukoliko ih se sjećate, a tiču se tih vaših istraživanja javnog mnijenja. Predrag. Ne, to je bilo istraživanje vezano samo za 4 beogradske opštine, ako govorim konkretno o istraživanju za Jutel. Radio sam ja istraživanje i za Sarajevski svijet, koje je tad uređivao gospodin Dizdarević i tako dalje, za neke firme, marketinško istraživanje i tako dalje, ali tu se pokazalo da je 72% Beograđana iz te 4 centralne opštine željelo da gleda Jutel. Željelo je da čuje drugačije mišljenje. Željelo je da čuje šta kaže Zagreb, šta kaže Sarajevo. To je i dan danas problem. Svaka vijest kod nas je politizirana i one u Beogradu ne interesuje šta kaže neko u Zagrebu, u Sarajevu ili obratno. To je, kod nas narod traži svoju informaciju, pod navodnicima, koja njima odgovara, njihovom nacionalnom, vjerskom i ne znam kakvom opredjeljenju i hrani se time. Ne žele jednostavno da bude informisan. Ja ću slušati samo Moskvu i Beograd. Ja ću slušati samo Washington i ne znam, Berlin. I tako dalje, i tako dalje. Koliko su mediji u Bosni i Hercegovini pomogli odbrani Bosne i Hercegovine? Pa pazi, ja sam bio u Sarajevu do 1994. godine, kada sam izašao i nažalost se nisam mogao vratiti. To je više slučaj. Dobro, ali to je gotovo cijeli rat. Jest. Tako da radio sam i na radiju, i na televiziji, vijesti, one jutarnje programe, ugošćavao koje kakve generale samoproglašene i slično. Zašto su oduzeti, evo ti meni reci, zašto je cilj prvi bio srušiti ovaj kum? Pa naravno, zbog toga da se promijeni način informiranja, međutim, ipak opšti je zaključak među kolegama u Bosni i Hercegovini da su mediji u Bosni i Hercegovini uradili jako mnogo. Ne bih ja sad poredio ovdje ko je uradio više vojska ili mediji, ali činjenica je da smo dobili medijski rat. Jel se slažete s tim? Makar tijekom rata. Pa tijekom rata jesmo. Jer sva naša dijaspora koja je bila vanije slušala radio i televiziju Sarajevo. Kad kažem slušala, jer je radio prenosio televizijski dnevnik. To su meni kasnije ljudi govorili, slušao sam te na Novom Zelandu. Kažem, kako na Novom Zelandu, čovječe? Sve je bilo moguće. Međutim, sad ulazimo već u problematiku zasluga medija. A šta bi rekla druga ili treća strana o medijima? Pitaćemo i drugu i treću stranu. Znate šta, jer mislim, nažalost, da onaj ko je zauzeo početnu busiju, a zna se ko je zauzeo, da je imao veliku prednost i držao u medijskoj blokadi bar 2 godine cijeli svijet. Tačno, ali domaći strani novinari... Ne negirajući zasluge svih nas, uključujem i sebe, koji smo tu ostali i radili. Domaći i strani novinari su uz tadašnju moguću tehnologiju u rekordno kratkom vremenu slali slike svih događanja iz Bosne i Hercegovine, pa i onih tragičnih događanja u svijet, i čelnici međunarodne zajednice su itekako na osnovu toga određivali budućnost
djelovanja međunarodne zajednice ka Bosni i Hercegovini? Međunarodna zajednica, nažalost, nije pravila prave poteze. Pravila je masu poteza, međutim, kad vi pogledate kraj ovog rata, kad pogledate šta se desilo na kraju, šta je propušteno da se uradi, i u suportu, i u vojnom smislu, jer faktički intervencije vojne u BiH nije bilo, a trebalo je biti. Znate, tako da je, ja generalno kad gledam, shvatam da je to bila jedna politika koja je na neki način čak zaštitila one koji su u Hagu presuđeni za zločinačke poduhvate. To je moje mišljenje. Jel mislite da bi danas 2021. godine uticaj i doseg BiH televizije trebao da bude širi, veći i značajniji? BiH televizije, nažalost, gotovo da nema uticaja. Zbog političke situacije, zbog toga što je rat nastavljen. Politike nastavljaju da vode rat drugim sredstvima. Hoćemo li pomenuti onda i federalnu televiziju i televiziju Republike Srpske? Naravno, pa to je javni servis. Jel? Gospodin Dodik, na primjer, je jednom strašno obrukan na hrvatskoj televiziji. Ne znam da se ti sjećaš tog događaja. Kad je nespreman došao Stanković... Aco Stanković, Nedeljom u 2 i Bakir Hadžiomerović. I on je tu povanjen. I Bakir, naravno, su ga uvali i to. Tad je odjednom shvatio i podvukao crtu. Mediji moraju biti moji. I dan danas su. Prema tome, a ovdje je veliki raskol između bošnjačke i hrvatske varijante i imamo sad te razne spinove, udruživanja i slično. Jako sam, ne mogu reći razočaran, jer ja u principu sam idealista, optimista i slično. To danas ne pije vode, što bi naš narod rekao. Jednostavno, politika je surova, igranje sa ljudima, životima je nevjerovatno. Samo je cilj, politički cilj i interesna grupa. Vi vidite da su svi ovi naši rukovodioci milioneri, da rade šta god hoće. To je nezamislivo, a biračko tijelo nikog od njih još nije kaznio. Imate više od 50 godina staža u novinarstvu u Bosni i Hercegovini. Navedite nam, sa razmišljanjem ili bez, kolege novinare iza kojih biste stali ili koje biste stavili u svoju redakciju. Navedite nam neku BiH reprezentaciju po vašem mišljenju. Znam da je teško pitanje, ali koliko možete? Ja bih počeo od Bude Vukobrata i Hamze Bakšića, na primjer. Ljudi danas ne znaju ko su ti ljudi. Koje su to novinarske veličine. Pa onda ima ih jako, jako mnogo. Kaže, najveća opasnost za svakog koga intervjušeš je kad ga upitaš takvo pitanje. Zašto? Jer kad počne nabrajati, uvijek će nekog nezasluženo izostati. Evo, rekao sam dva malo starija, pokojna, odnosno rahmetli, kako hoćeš. Mogu reći neke koji su još tu s nama. Mogu reći, spomenut Gordanu Sandić, našu novinarku sa radija, odnosno Radio Slobodna Evropa sada. Mogu Boru Kontića, koji isto jednu revoluciju u novinarstvu donio. Mavraka, koji je ostao svoj, principijelan i dosljedan i tako dalje. Željko Mavrak, jel? Da. Naime, ti zna, Zio Zdarević, neću da zaboravim. Oni su zaslužni, slobodno koristi se knjigom koju su oni objavili o Radio Sarajevu od 1945. do 1992. Njih trojica su koautori te publikacije koja je ogromna arhivska građa faktički postala, gdje je obuhvaćeno stotine radnika radiotelevizije, od tehničara do novinara, spikera i slično. Šta je u današnje doba generalno problem? Sve što se napiše, a predugo je, jednostavno ne čita se. Ove mlade generacije, oni nemaju vremena za članak na 5 stranica. Oni bi sve u skraćenicama napisali, eventualno pročitali naslov, prava je umjetnost danas, kako ovi portali i slično, love klikove. Čime ih love? Naslov.
Ali to baš i nema veze sa pravim novinarstvom, profesionalnim. Apsolutno nema, već govorim ti jednu paralelu o ljudima koji su ostavili neizbrisiv trag i pisani i govorom i analitikom svojom na novinarstvo su, evo, nekoliko njih koje sam nabrojao i isto, evo, Nenad Pejić koji je otišao vani, ali i tamo je napravio karijeru i prepoznat kao neko koji je vrijedan, ne da bude novinar, već da bude na čelu ogromne redakcije od nekoliko hiljada ljudi i da rukovodi njom. Šta je za vas novinarstvo? Današnje novinarstvo nevjerovatan izazov. To je izazov koji je ravan onom izazovu najjači čovjek svijeta. Najjači mentalno, fizički, da opstane, a kaže da zadrži svoj integritet kao osobe, kao profesionalca. Novinarstvo je jedan užasno težak posao na koji, nažalost, kao i mnogim drugim zanimanjima, masa ulazi inercijom jer žele da se plasiraju u javnosti, da budu poznati i slično. Evo, ovaj mali Vučić sa N1, novinar, kako se zove? Nikola. Jeste, Nikola. Pazi, on je meni odmah zapao za oči prvi put kad sam ga vidio. I što je najvažnije, čini mi se da uspijeva da zadrži svoj integritet, da ne provocira, da ne otkriva neke velike, strašne tajne, već na jedan vrlo profesionalan, vrhunski način izvlači svojih gostiju najzanimljivije informacije.